Kažu da se istorija ne ponavlja, ali se često rimuje. A kad pogledamo današnju Ameriku i kasno Rimsku republiku, te rime su prosto zapanjujuće. Ajde da zajedno zaronimo u ovu fascinantnu analizu. U centru svega je jedno, prilično provokativno pitanje. Da li je Donald Trump u stvari moderni Julije Cezar? I znate šta, ovo nije samo fora za naslove. To je pitanje koje nas tera da se zamislimo o dubokim strukturalnim krizama koje tresu Ameriku do temelja. Ova naša analiza se temelji na sjajnim uvidima politikologa Aleksandra Gajića, koje je podelio u Lokomotiva podcastu. On je tamo baš detaljno secirao ove paralele između imperija. Ok, da bismo shvatili šta se dešava danas, moramo malo da skoknemo u prošlost. Jer u samoj srži krize i u Rimu i u Americi leži jedan te isti, večni sukob. Sukob naroda i vladajuće elite. I tu stvari postaju baš zanimljive. Pogledajte ovu analogiju. U Rimu imali ste optimate, tu oligaršijsku elitu i naspram njih populare, narodni pokret, zvuči poznato. Danas imamo skoro preslikanu situaciju, takozvana duboka država i globalisti protiv populističkih pokreta, kao što je MAGA. Ta podela, ta struktura sukoba, frapantno je slična, zar ne? Ali odakle dolazi sav taj bes? Šta je koren problema? U Rimu sve je krenulo od uništenja slobodnih seljaka. Elite su im otimale zemlju za svoja ogromna imanja, latifundije i tako stvorile armiju siromašnih. A u Americi globalizacija. Deindustrializacija je doslovno zbrisala srednju klasu, ostavila milione ljudi na cedilu. U suštini, u oba slučaja, ogromna ekonomska nejednakost je stvorila, bure baruta koje samo čeka da eksplodira. A iz takvog haosa, iz takvog nezadovoljstva, uvek se pojavi jedan poseban tip lidera. Neko ko se uzdigne iznad svega i postane kanal za sav taj narodni gnev. Neko ko neodoljivo podsjeća na Cezara. Aleksandar Gajić za ovo koristi jedan odličan termin, marijevsko-cezaristički tip političara. To je u suštini figura koja, iako i sama dolazi iz elite, stane na čelo nezadovoljnog naroda i tu ogromnu energiju usmeri pravo na sistem. Ajde da vidimo koje su to karakteristike. Prvo, i Cezar i Trump su deo elite. Jedan je bio aristokrata, drugi je finansijski moćnik. Ali obojica postaju vođe narodnog populističkog pokreta. I ono što je najvažnije, obojica se suočavaju sa potpuno istom optužbom, da hoće da sruše republiku i da svu moć prigrebe za sebe. Sad, važno je razumeti da ova drama u Americi nije samo američka priča. Ne, nikako. To je zapravo samo simptom nečeg mnogo većeg. Dok se Amerika davi u svojim problemima, na svetskoj pozornici se rađa jedan potpuno novi poredak. I tu dolazimo do ključnog pojma civilizacijska država. Šta je to? To su vam ove nove velike sile. Mislimo na Rusiju, Kinu, Indiju. One više nisu samo obične države. Postaju centri gravitacije za čitave civilizacije oko sebe. To su dakle novi stubovi multipolarnog sveta koji polako, ali sigurno menja onu staru američku dominaciju. A šta je sa manjim državama u celoj toj priči? Tu Gajić povlači još jednu genijalnu paralelu. Sjećate se starogrčkih polisa? Morali su da se priklone Rimu da bi preživeli. Isto i danas. Manje nacionalne države jednostavno moraju da izaberu stranu, da se priklone jednom od ovih novih velikih centara moći. Ona stara ideja o potpunoj samostalnosti polako postaje istorija. I tako sve ovo nas vodi ka jednom važnom zaključku. I na neki način ka upozorenju koje nam istorija šalje. Dakle, poenta cele priče nije da se samo igramo istoričara. Ovo poređenje Amerike i Rima je mnogo više od toga. To je zapravo ključ da razumemo ove neverovatne tektonske promene koje nam se dešavaju pred očima. Pitanje je da li gledamo transformaciju Američke republike u nešto potpuno novo ili možda čak njen totalni kolaps. I za kraj ostaje to jedno glavno pitanje. Pitanje koje visi nad svima nama, a na koje će odgovor dati samo budućnost. Da li je Amerika zaista osuđena da ponovi sudbinu Rima? Hvala puno na pažnji. Ako je ova analiza bila zanimljiva, zapratite kanal Geopolitika i AI Minuti. Pritisnite like, podelite ovo, puno bi nam značilo.